Bagui Thai Kahamnai Tugutong, Hunke Tabuk Tewanana Nangya, Rajashri College of Education and Skill 2026 and 2027 new admission Changerezakha. Rajashri College of Education and Skill Honora Kahamkuk campus by Kurungi Manai. Te Oronong ni Kaham Tinang ni Bagano Sunamjak Tongo modern classroom, Kaham lab, Kaham library, Te Kubangma activities rock. Rajashri College of Education and Skill Kubangma course by no Rungsagi Tongo. Aborok Unka Education, English, Political Science, Kok Borok, Sociology, Philosophy, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Human Physiology, Zoology and Skill Development. Norok Oroni Bishingo Kahamko course choose Kai Rungsrungi Manai. They Norok Ora scholarship by Burungsrungani Shep Kahamani Manai. Hingke Itale di tabuk no admission ni bagai borok bai kurang di hambai. क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स। पुराना सोना, नई खुशियाँ। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In a major political and social development, hundreds of activists and supporters from Tripura Student Federation staged a massive sit-in demonstration in the capital city's Circuit House area on Wednesday. Normalcy returned to the Tripura Ski Transport Lifelines on Wednesday after two prominent organizations of surrendered outlets, the Joint Action Rehabilitation Committee and the Joint Action Committee, withdrew their indefinite rail and road blockade following top-level administrative assurances within an hour. To mark the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, a vibrant, massive awareness rally was organized on the streets of Agartala. The mega event was jointly spearheaded by the West Tripura District Administration and the District Social Education Department to reinforce the state's ongoing battle against narcotics. Former Tripura Chief Minister and sitting Lok Sabha MP Biplab Kumar Dev arrived at the Maharaja Bir Bikram Airport in Agartala on Wednesday with his newlywed wife Tribinu Rao. This marks the high-profile leader's first visit to his home state following his recent private wedding ceremony in New Delhi. Senior legislator and former Health Minister Sudip Roy Burman has expressed deep concern over the state government's decision to restrict government doctors from engaging in private practice, warning of severe long-term repercussions on the state's healthcare infrastructure.
Former Tripura Chief Minister and MP Biplab Kumar Dev arrived at the Maharaja Bir Bikram Airport on Wednesday morning alongside his newly wedded wife, Tribhuwani Rao. Immediately after receiving a rousing ceremony welcome from party workers and state ministers at the airport, the couple travelled straight to Udaipur. Bringing to you the news of the day. In a major political and social development, hundreds of activists and supporters from Tripura Student Federation staged a massive sit-in demonstration in the capital city's Circuit House area on Wednesday. The protest commenced from 11 a.m. morning as the influential student body raised twin demands regarding ST/SC backlog employment and Roman script for Cockroach demand. Tripura Student Federations (TSF) Belaino Kesamkuk Organization Hnesini Zago Tripura Hasteni Tripura Indigenous Borok ni Khorang Ngai Bisi Kedengma Zorani Simino TSF Rok Bisi Burum no Mungsa Dalbidal issue Tomungno Tripura Rukurong Bisingo Ngui Tonghangke Abno Toi Khorang Tisanai Sarkar Government Bis Kangot Lang Khorang Tisainai Dabi Sanai Abu Kaishan Organization Saimono TSF TSF ni bising te kebangma movement engkha hasewo kebangma movement kebangma niya kolo kebangma success bongkha demand boman kha oba hakino tini salbrum ne hakino bisibrum ne hakino tabuk tai waisa taklai bisini o tini ni 24 June ni salom TSF ro kaise kotor san mongno tei bro tai waisa araja khor agli ni Circuit House buskango oro highway gano bro protest khalai tonglayu tabni bage protest khai ngangke SC tai SC rok ni kebangma job, kebangma sarkari chakri, vacant post ngui tongo, backlog ngui tongo. Abo tamo ni sangangkai Tripura tai ST tai SC rong ni government jobs kebangma department no kelaijak abo fill khaijai gya. Ba a department kebangma department je chakri post tongmani abo sopungjai gya. Kebangma ngangkar tabo besajani 1000 ngui tongkha, 10,000 ngui tongkha, 20,000 ngui tongkha ba kebangma Tripura rok ni tai ST/SC rong ni job vacant post of backlog kelai tongkha abno simia tai kaisa sanung ngangke tini ni je protest on tuing ngangke Roman script ni demand tei textbook Roman script Cockroach word by o demand no khaijak thang ni taisa tini TSF rok protest khali tanglayo ani inklo no ui tonghana gari gora malkhong rok lain tongo aboni gana kinaro kana tini TSF rok sit in protest khali tanglayo abo kono road block ya sit in protest khaijoi tong fighting ka sang tabu thanglai nai Ara thangai bong ni TSF ni President General Secretary Lukurok bai bosong kok sang sai jalok ni han bagai chini khorang mai soi nai tongbi Addressing media personnel at the demonstration site, top TSF leaders strongly criticized the state government for its alleged failure to fill up essential administrative positions. TSF Vice President John DeBarma pointed out that a massive backlog of vacancies specifically reserved for SC and ST communities has been left completely neglected across various government departments for years. TSF Vice President John DeBarma press meet khai salklama hagen tini jorane bisingone 11 am simi of protest oli tongo pulan sai khana tini je main protest main core demand tab noti khlajagi tong sini tini je main core demand main na harmung sanmung kabono je
STS roni sakri tomani reserve vacancy abo tomani amono special recruitment drive khlai plangnan bagino sini sanmu tai kaisa ngake jeta koborok textbook tagbo Roman script print khaje bangla bai sini amon maine same amono hakeno sing Roman script print khlai ni sini tinin sanmu sing member no ya farnai tai sabon sanamu sung je STS reserve tomani abong tai ke benami abo di prasar sini manthai tai STS sini manthai sakri amage abono special babet plan ni sini sanmu সরকার তামনি বাকি ও ভ্যাকেন্ট পোস্ট ও ফিল খায়া আঙ্গি দং তমং নমো হাইদা আঙ্গি মান যে অ্যাপ্লিকেন্টস কম yang khato educated to gunga tong unemployed to asing raise kabang rate bangi tong haipano se asaki unemployment rate kabang educated person tongphano deserving candidate tongphano tamni bag of vacant post fill khaije ngi tong oboni reason tamongi man abono nadi backlog result to tabuk suppose 2013 sa langka current year suppose maybe 2013 langka recruitment year যদি 2013 recruitment year khakya maybe apro dozen apono supungjak liya kika as lang puru kenduborok first attempt second attempt khlairia second attempt khlaimani porasa backlog ngu inu suluka tripura illegal babe tlango je second attempt khlairmanu akun ja apono কিন্তু second attempt khaidan dorgar usit কিন্তু abor tabor backlog thangka কিন্তু backlog man pore backlog no borok sakri tu tlang khang kan nugi tlang mani aw bagino tabuk sakri bot tlang jen bai borok koma unemployed sakri Doma tongo educated koma manai borok tongo bika abon bagino sakri no tlang ni sini sanmong tambai ke koma sikla tabuk lekha pora ganang ba phagesin borok tongo juri ya ka sing omobai palai ma khainai relaxation bo mar nai ma khainai relaxation ba bon sing demand tongnai tambai ga ke singmugo je koma tak sikla tongo apply khlainang to amagino special babe khlai to hunin sin sanmu hasteo sungugui mane tongo STS backlog no karibo yango tet jeda tet qualified ongno bahaino bongno bo recruitment langjagya schoolo na khanke teacher kom student kubang khoroso khorni bai teacher bai school run ngui tongo o bahai mangpli roksan haste ganang nugui tongo haipono haste government bo jora joro special recruitment drive talangi bo tongo onyo department ni onyo vacant post ni bagai bahai ma tong bos state government obo aware da tong borok je o vacant post ngui tong mane abono karipor tani bagai ma ke extra ke recruitment langjagi tongna na state government sianya borok karan borok nai tong na baksa sia dan semia kenusung zenuka special recruitment drive ni khlai tong mani baksa borok je khaimani abang ka totally STS sirong no thokok mani borok sirke songo je chakri tlang tong state government chakri tlang hunai kintu nini asol odikar manthai jada odiri khati jak STBSC abono ka tlang yang tong abono no divert khlai toni ru sarkar karon main naharmusini naharmungna abono obono reservation jeta tongmani khati jak abono tlang lang tung borok sungnuka sungabon divert khlai yom sung sakri tlang oni purna layu special recruitment drive khayoni nai kintu STS sironi bai simise tlang ni hinu sung karon o sakri khati jana nung bufru tlang nayo jeta backlog no tlang jai kaba maganang than payu sini ambai tlang na ning tong ni sini sanmung karon sung siu sarkarok chalak borok tam khai sungnuka sakri tlang thingno ono sungnuka special police rohun tlangu ba special executive police department tlamani into police department of civil se 2000 upor chakri tongo tiprasani khatijak backlog kinu tlangya kinu oro sungsai sarkar tamo bongni naharmong abono je singabono bujiwo je STBS sironi jeta odigar tomani সংবিধান odigar tomani abono borok sunori yang tong abono singinguli tong clearly Roman script ni dimano sana naike san thangke bu belaino gedegma jorani simi bisi kolongma jorani simi o dimano sanai phaileban tipraso lukuro especially TSF ni khorang je purpurono Roman script no tei ngange bas kang bas jang tongo obno tei tini tei wese Roman script no je diman sanai mai thanglayo bo je exam ro ngui thangai tongo ba ngui tongo aro jaga bo student wana laijak tomung no Roman script by textbook but sei jage angke question paper sei jage bahage sing exam dana yeme tabu po government o mo isino seriously am tongine Nadi abono amru korongno sanamu sugo je sungsigo sungote angron khaimani baluka sansuka sungnubi tong je tiprasara busuk English medium pornai bisiba bor bus jungjalok laitong jara English medium pornai tem jungjalok laijak karon kothin porinani kothin ningjak tong ani bagi sin samong abono poinai je kok borok text bono Roman script print khainang tung sung amo reminder sin dai tini tamai sung already agibo sajak menonam yaparjak dini khani sung muitu khlai ripinai je sini o sanmungno supungnani bagai sung khani tini remind kharipeni tini no protest koje jaro tongnai tai protest taiman yago tamu samungya prisina nai ta nani tini ni sini protest tinta jorang nai abon pore sung memorandum yaparnai protest pain sung memorandum yaparnai
but paimani palepono abon yaglo sung tinia ono dino sung district 8 district tongu 8 district sung berai nai osini andolono tino dabino tinai sung banner khawai no gari ok banner khawai sung berai nai prosar klainai sin borok sinangtung osin dabino sani sung dam office thangai o saini sung andolon klainai titirnai bele hambai Alongside the employment issue, the TSF strongly revived its decades-old linguistic demand regarding the indigenous Koprok language. TSF GS Hamulu Jamatia reiterated that textbooks and academic study materials for Kokrok should be officially published using the Roman script. Fai tabuk youth rock ni youth icon hai ke TSF ni belai no khorang kra ke basajak sob samuni abo sung Simon Osabo ke TSF ni general secretary Hamulu Jamatia bobai botai bisa sung kok salai pinai tini no o jebong ni court protest tam noti khajagi tong batam no san mung toi ne tam message hana nai tong bor aboti Simon pulen sai kana di tini ni je main demand main protest tam noti khajagi tong tini ni je demand to ST backlog noti ne jung TSF omono kaha ke study khaika je ST backlog kabang post tongu boni bagai jung tini TSF ni ngai jung ono tini ST backlog no jung first movement jung jangjagai tongu jung appeal khaika not only student but youths ang tewisa borong appeal khainai tani omale jotoni educated ang as detail saga hanga kabang abo but ST backlog mane tini je borok rok sakri vacancy tongpano rosa yang tongman very clear so sung youth ni bagai sung movement khai tong youth ni bagai si nerong nai kan ke students rock they are only tahunai class 6 7 4 8 borok si busi tong so tani tini youth si busi ab borong ma busi nai tani male borok tak sakri nai ko bena and as an organization sung to demand khaya jobs for ourselves but tini youth roni ba si demand khai tong so ang tini borong nuga musum hapan nuglia kha ke bos kan salo nug nai and borong nang appeal khai nai o movement no jointly participate khagani ba tomung no STS ni backlog ba vacancy tongu chakri ni bagai ngkai thane bo chung nugui man different departments o recruitment lang jagai tongu tam ni bagai government puila aj vacancy tongmar no fill khaya woi extra ke tam bagai ketal ke boro post langai tong tet ni bagai bo chung nugui man teachers recruitment job ni bagai nugui man police ni bagai nugui man oba gobama department ni recruitment lang jagai tongu ketal ke ngitangi sekang puila o je vacant fill tong post tong mono fill khaya woi oba ketal recruitment lang jagai tong bahai ni response of no tei nadi chini youth state student amon ma bu sinai government of Tripura chini favor oya jeng kawang ma chakri nugui tongo thangnai rogobo je criteria tongmani amo maintain khaijai gya boni bagai jeng TSF bar jeng interfere khaiga nang so youth rock jeng thasa greni bagai ni omo government of Tripura sono very lightly dai tongo kabang ma kadal recruitment no ta honai borok kelang mani bo for example 200 vacancy post tong khangkhe borok aro 50-50 kena vibrate lang nai tani homale aro je criteria tong mani chini borok kisa mangai thang aro tebo kom mangai thang tani bala wise by kon ko 200 na khangkhe 200 around 625 50 on na khangkhe nang 90 ba busu kom mang thang so government rok bonus sigo je chini borok sakri rok musu ya you choma ma busnai you may belong to any political organization again nung political party no support khai but our demand is not for benefiting of political organization chini youth future generation roni pai fight khai so youth roma ma busnai government of Tripura intentionally na borok youth rong chini indigenous youth rong borok deprive haye bahai ke suklog mano tani omale tabok sinjoto no nugo aige inke chini borok rok siaring ya ba they are not educated boni bagai kabang ma we was on suppress khaika but tabok sigo government of Tripura chini youth rok to educated bahai ke borong no unemployed depression ki khlai mano that is their target so youth ma busina and TSF ready tongu o movement no chung youth ni bai basagani te chini future generation bai basa Roman script ni issue no toi tam ko kasar mung tungai je thanayo job ni bagai tini je protest khayoi tongani ba TBS ni president Dana Chaudhary bahai no sawi tongo je Roman script by no question paper to online but text by Khaigala text by to nugia no nugia Bangladesh phayo awurti hanu je asat kedama jora ramai demand sangai tongmani tini no all protection tei by response expect by tong tabu government Tripura to taji jeng strike bu call khaika after the government mangsa reaction the thing is
जों थांसामांनाय as a youth as a student जों jointly जों अरो नों उ organization नि नों उ community नि होयागै but as a one voice जों movement खायगा definitely जों जोंनि demand मानाय ADC हाफां जे खाजाक माने आफ्रो जों केबो सालाया जे नों उ community नि नों उ tribe नायके नों उ organization नि आफ्रो जोंनि voice दं माने जे yes जों ADC मास सानाय जों खायलायगा there is our demand our fulfill बंका when we come जों jointly जों सामं खायगा के जों जोंनि ego no side रगै जों कायसा नाहमं yes our demand नांगो not only for us but for coming future generation होखांगे definitely जों jointly खायगे one platform of fire let it be unorganized that TSF lead खाय दं ना और हम TSF से होगो होयागै you are welcome ऐसे हाइदी नांगो जों टेबल टॉक खाय जों बाहाय के मूवमेंट नो जों कैरी ऑन खायनाय जों डिमांड प्लेस खायनाय ता सो आं अपील खायनाय स्पेशली यूथ आनी appealing ke especially youths tane male youths are the futures of the state and the country ऐसे when by borok ma busi thai sin oro man script not only TSF or movement khage success sangla je ADC sing sin achievement mai pema hai jung jointly khage definitely all movement bu jung jointly khage success song ini all protest pa man ya glo bum haya pressure ba thang jong TSF omo to sin first steps is je jung public no aware bu khaiga they government no appeal khai mani so जों तलक सिनी मूवमेंट जों स्टेप अप खायनाय जों बनि परके जों मेमोरेंडम सबमिट खायनाय बाट जोंनि प्रोसेस दम तंनायनो हायफोना आन मुसुक नके यूथ र नखा थायखलायो अरो तिनि क्लास 6 7 फरायनाय बरक बुसिगैसि बरक नखायथां व्हाई यूथ बरक तमाना किरि हायसि जोंनि रोमान स्क्रिन नते बजनो कबां मा सागो निरक TSF रक सिरिं खासि देयर आर मेनी केस आनि मंगदै जों किरि खांके जों नगन आसो तंखाम but we come again जोंनि movement जों carry on खागोन we are continuing the movement हायसि जों stop खाया continue खायो किरि हायसि हायफोन जोंनि youth रक आं अमने appeal खायना किरिया बखा काराखनो जों movement मा खायना then definitely government of Tripura मा खालायनाय हायसि The organization warned that if the state administration continues to turn a blind eye to these structural issues, they will be compelled to intensify their democratic movement across the state in the coming days. Finally, TSF ni je protest chini khong ni mangpli ni bising te nugi man kana aro tabuko sai borok more than hundreds 200s 500s borok only mano abase kabang TSF ni students of different schools ni different institution ni phai kini ni bong ni sitting protest no success khane ni bage phai laijak tamne demand no tei khai tongo tamo core protest bong ni tinim tei sing saiman laka TSF ni general secretary tai TSF ni vice president khoktinyo Oba mangpli te bosong no soya pongan bagai sen sai jogoi tongo tai khasa di ite sang saiman ka hatai kotor hai ke bayang championogor area je bukhago national highway tai rail blockade bo khajai tongo je insurgents returnees sok tongai ro bong bo separate demand tai oba ke demand tini protest khajai tongo oba ke na haste ke nangai mungsai issue mungsai government of the failure samungo tai nai Salbrum no students, youths, di prasa lokoro lamo fine protest khane ni nango. Nugai mano sengthane bijora wa hanyo. Mungsa region dalbidal issue no tai tangai always di prasa lokoro tangai always di prasa student no lamo fine achugoi protest khane nang. Tamni bagai sarkar ni mistake sarkar ni failure so tai nai. Students or youth or sorogo ongkore lamo ongkore protest khane nang. Oboni response oboni reply no tini TSF ni student no borok sankar sarkari tani government tani tangai tini TSF ni student hai ke ba hase ke nangai o tini ni satno hina we jora hane jora o borok ma ke protest khai nami tong nei borok kuchen hai kya o bai ma plin sen tini chini khong ni bijing tei nai tong tong kosong korona khong bai chai to ui tong ba chai to ka hain ba ka chen te mo mong hai ma plin no khong bai choi we kereng tong no nai tong ni chini khong mang le kereng Reported by Nelson and Boyer from Agartala, Chinikhorang.
Normalcy returned to the Tripura's key transport lifelines on Wednesday after two prominent organizations of surrendered outlets, the Joint Action Rehabilitation Committee and the Joint Action Committee, withdrew their indefinite rail and road blockade following top-level administrative assurances within an hour. Activist supporters of both the JARC and JAC launched a simultaneous coordinated shutdown across two crucial transit points. Hundreds of protesters gathered at Hatai Kotor area, completely freezing vehicular movement on the Assam-Agartala National Highway. Simultaneously, agitators blocked the railway tracks at Brigodaspara, cutting off train connectivity. The organization orchestrated the direct action to press for a 9-point charter of demands centered around the comprehensive rehabilitation of former insurgents. Following a series of emergency discussions and firm assurances from high-ranking administrative authorities that their demands would be looked into at the highest level, the JARC and JAC working president Thomas Tripura officially announced the withdrawal of their agitation within an hour. Deprive JARC, JAC, data group Sung Khazak, especially all group Khazak Maninkai, pre-1998 and post-1998, Sung Joto Sini Sobani Kisinong Tui, especially in a Kaisakani, Kaitam Kabri Kaiba Kaitokaja Painai, Bongi Notio, Sung Romdi Saratribara Tagsudi. Revolutionary members of 10,000 Tonginkai, obviously minimum 6,000 to 7,000 only. Kintu Jotono Lakatus near about 25,000 Kana. Karankai A to Z alphabet Payas in each Hongaton Tongo. Especially Taxini major group of Visio Tongosung, NLFT, ATTF, ATPLO, Nuntanai, Anto Bumus Hanan Mangrolia Sekabang. And government is a BNC Tongo, and the overall to you, Jara deprive. Deprive in the sense, Mungsa Subida Maya. Karankai, or I can Kasakani Panel soon, Bibino, Tina arms cadet, government, German of the Asanapur, BSF, CRPF, TSR, police, and Guy, Bongi, Gwenda Sonsa Payu. How many Yagolo? How many Yagolotamo, soon Yakarigo? He has no Pakagamon, Nina or Silanai, Bulilanai, Elanai, in the life again, Bono interrogation by Taini Lagoy, Bono Mutamuti, from the Saza Salebo by Tonoi, Tangamanok, no. Holkaki, the Obonulo, Sini, Jet Tangi Tanani, Sai Tanani, Rungi Tanani, but rehabilitation is a Pakistan over Sini by Mungsaro, especially Zara Pamelo tonight. Tandi, Inga Padi, Ning Pagan on the Rangonai, Sakri Ronai, Nin Basano like a Purna, but Kabama, then empty promise Kayu, Kabama, Gwenda Sonsa Borong, Asana from the Sharpie Bonto. Inga Bokamakai, Life again guy, so we open it. Manat Berero Pene, Berero Pagan Singara, or when Musa, Lebox and Anto, Dakota, non I guess I told money. Soon Anto Musa Taimania, Sini Mahal over to Skim Kurba, non I can remember, Bonicona special package, okay? Anto sorry, Kinto Bogana, Saman, Ansa Banezaka. I guess I can. And governor over the kind of Bibino, Zorago Bibino Borok, Sini Tainai, arms gathered of revolutionary members of Aka Banezaka. And Banezan Baganos in Taksonka, Sung Aka Kasakani Paja Mayaro, Sung Manan and Kasumu Butubonga at least. Sini survival ni bagai, sing thangai thanan bagai, sini bahasa putih orang lekha pora pernah bagai, singbo sini 9 man na sing pura bagai sini. Nero hafsu zara. Hafang bus sing koksalai jak sing tribal welfare minister orang thanda, sini orang thanda, abang miago sing abani sakang, bus sakang go, sing SP ni special branch by sing salaika, salai mana bisinte nong na sing malai ronai, sini nodal officer by ba sini ministry level lo. Secretary level in Sakan, Miakai, Saring the Pastan Zora, on Sandani, Sataras and Koksaleka, Salaman visited or 9-point demand no. So Ponke Saleka, Salaman Ulo,
bok sing obana asa soka je taine nongni demand tabok sini state obo implement ongya tase ang sai thanga rubber mission plantation ganong ko bu je pek su kunu ngya ganong mo ka tong na ja bolo khai tong na ja na bote sini mo to already sing to salai se paikha sini mo salai paijak sing ekmatro sini je cadre songno sini online officer no sing bono briefing logai sing yakari jonai inga sini mo actually sing 7 o'clock jara sing tongnai tongai paikha sing koite jara tongnai tin up to 7 am sari ni 7 am mane tak ni phurung jora 7 jara tongnai inga tabok sing koksai paikha ke sing lamano tisai rogoi sing sakai sini je tamu dabi manai nal tini rosna na hes David maya David proposal sing rokha ebong bok sing na asa sokha nongni 9 point demand no sing khabai khobai yasai lakha ebong nongni obono karan ka nodal officer to kuno deno sing no implement khainai ni samanya karan ka it is totally depends on the administrative bo phunu simi naya bo karjokori karan ka bo bok sing salaimani bisini zaman omde bok tak salainai obono sini je demand no te bok putap khaimani yagulo obno bok salai pakai ke sen arai second round bok table ring pakai ke bobos ki no bok first implement khai man nai jadi se maya na pung tong ha ka onek to maya tong nan ko ya man nai bai ma sing khai tuni bikai khalam man namu suku obo inga sini kaisa ekta weakness bung hinji karon inga kotogula mani tongo sing je tuni bikai je khalam man nai oboti kono process koroi ba khaibo maya karon inga government manano bini kabang ma scrutiny khainan tongo ojaga sing government no totally sing no misa sai banai koksa ge yakar jokha on by sing banai jakha oboya manane inkai যেমন sing nungu even government no e je tai nai PMY ji hinta hin no 2017 go je boro rongni sarbe ongkha bok 2022 ne sogo manu inga obo basing lengni nai inga oboteni baino sing jara binai ro sing bo khasina nangnai ebong sing obono tuyoi ha logoi matong nai karon kai kaisa scheme no implement khaina ninkai ja obo to obo ani nongni kogya ni nongni kogya eta sarkar mane no bibhinno department nodal department kok salaman bisinte obo eta tuni beka khana mani jadia kintu obo lengthy process obo to tin to jora pai play resa indefinite period obo actually indefinite period obo kuno time bound khalaja kare যতসব পর্যন্ত চীন আবো চিফ মিনিস্টার ইন্টারভেনশন দিয়াছা চিফ মিনিস্টার নি বফাইমে এফানো বিনি অফিস নিতে যে কোনো অফিসার ফাইয়ে জন্য এসুরেন্স দিয়াছা পর্যন্ত जों রসায়ন সামানি খাইসিনো কিসে খরকসা নং নিলি দা সাকা এমকে ন রসানা নি আমকে বসে জরতে কো আবো তানি ওর আমতে কোনো ইনফরমেশন ফাইয়া কো বা বিনি ওর দে ফাইতো আবো जों সালাইনে আনে তো ফাইয়া কো নং দাবি কে তাম তেয় 9.4 অফ ডিমান্ড দङ যেটা যিনি providing power pillar individually rinani এরপরে ADD base scheme গোটারি পিগারি মিলকাও আবার rinani CM রাবার মিশন আবার rinani ওঙ্গাই তিনি অটো রিক্সা ট্রাভেল ফর ডিপার্টমেন্ট হতে rinani তিনি চরাইনানি এডুকেশন বিভাগে একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল নবোদয় স্কুল অরও চিনি চরাইনা পড়াশোনার ব্যবস্থা খাইনানি এরপরে চিনি পেন্ডিং কোর্ট কেস অব উজ্জ্বল খাইনানি এরপরে চিনি টঙ্গ যারা নগমায়া কো PMAYG অবনক যারা ডিপ্রাইভ তোনানা রিনানি এবং যারা তাবুকনো পাতা বলং পাতা মায়া লেফট তোনা রিটানিস ডিপ্রাইভ না রিনানি ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট রিনানি এরপরে চিনি অব মার্কেট স্টল কনস্ট্রাকশন খাই রিনানি লগেব 2.5 লাখ খাই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যে মানে ফুলে ফালে জানানি অবরিনা সহনো চিনি বিশেষ করে 9.4 অফ ডিমান্ডস অব যে মায়া সাক না গদন তংনাই হাবা হাইতে মায়া সাক চুং তংনাই মি আবা কাইসা চিনি ডাইরেক্টর ট্রাভেল ফর ডিপার্টমেন্ট লেভেল কাইসা অল ডিপার্টমেন্ট লাइन डिपार्टमेंट मीटिंग जुनो कंडक्ट खाइजाखा मीटिंग कंडक्ट चुं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन खाइका किंतु पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन खाइथानि किंतु कोनो फाइनल सल्यूशन ब्रो नंखर माया कारण जों साइमानो अफिसियल लग बिनि कनसार्न मिनिस्टारनि एप्रुवेल किमा गभर्नमेन्टनि एप्रुवेल साराव कोनो ब्रो कंक्रीट डिसिसन ब्रो रिमाया ब्रो अबनो जों साका नावनि मेटार न जों सिरियास नावै अबनो जों हाई अथॉरिटी जों मेसेज रहरै दंगो এবং মিয়া হরনি 12টাও চিনর কাইসা মিটিং নি এসপা সিস্টেম অনুযায়ী মাইনুট ফাইখা जों जेता कक सामानि मिटिंग अ माइनो न जों रिखा अब माइनो जों ताबो बचिनि दल बाय जों सालायमायाखौ परा खोना रिमायाखौ
और तो नेटवर्क नि प्रॉब्लम तंगो पीडीएफ और हरमानी पीडीएफ को फायांग तंखा जों सालायनाय जोंनि बदलाव बाय जों नायलायनाय जुदि सेटिस्फेक्टरि खायबा कन्सिडारेशन खायनाबा जों चाइथावनाय अदरवाइज चिनाबो मुभमेंट कन्टिन्यूस जारि दंमोन अच्छा नों जमा के छाता क्वेश्चन में कि न कि कॉप चाप ये बताओ ना आनरला हमते कोनो मेसेज करे बिनर दे फाइ दं गानर तो एक्चुअली हम एयरटेल आनर नेटवर्क अवेलेबल करे आनर फाइ दंखा अब बजिउ यूज खायमान बिनर फाइ दंखा सुनो एक्चुअली नर तो कॉप जे समय छागलायफो प्रेस में खायबो तो थानचाने अखलाय नर जे सी बाय जे आर सी नर ग्रुप फाइ दुइटा ग्रुप फाइ माने किया बताबो के नर कॉप थानचा करे ताम ना आं तो आयां ताइसे मीडियाव आं को रि दंखा कॉक टिपराव आं कॉक साइ दंखा और बिसिङो बनर मेसेज दे फाइ दंखा सिया ताबो संगानो चिनि प्रेसिडेंट बरमगुना पासाराम टिपरा थमास न बिनर कोनो डेवलपमेंट मेसेज दे फाइ दं डेवलपमेंट मेसेज दे फाइ दं केबा जों पालो सालायानो बूथ कमिटी जॉइंट कमिटी जेएससी सालाये पॉसिबल खांख्या ताम रूट ब्लॉक विड्रॉ खालायनि बदि नॉन पॉसिबल खांख्या मा तंनाय जों तो इंडिपेंडेंट पीरियड बगैसे जों फायो जों तो कोनो पब्लिक या जों कायसा इंसर्जेंट जों रिटर्निस हकाक ते स्लाइटि जबा खाय फैनाय चिनि क्रिएनानि लाजने कोनो ककरै जोंबो ट्रेनिंग खाय फैजा कमन जों ट्रेनिंग इताम पुलिस ट्रेनिंग न सिंपल ट्रेनिंग जोंबो खाय ताबो जों रोंगो चिनर स्लाइ प्रथम कगनानै त जतो न खायजा जतो डिटेल्स एक नंबर चिनर कोनो पब्लिक या जों क्रिएना बुकौ गया जतोखन पद चिनि डिमांड फुलफिलिंग आसा जों चालगै थांनाय अबसे चिनि Following the declaration, protesters cleared the tracks and highway, allowing train operations and highway traffic to return to regular schedules. Reported by Raju from Hatay Kotor, Chinikhorang. To mark the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, a vibrant, massive awareness rally was organized on the streets of Agartala. The mega event was jointly spearheaded by the West Tripura District Administration and the District Social Education Department to reinforce the state's ongoing battle against narcotics. সেই র্যালিতে অংশগ্রহণ করেছেন বিশিষ্ট গুণীজনেরা থেকে শুরু করে এবং সকলে মিলে আমাদের এই রাজ্যকে The colorful rally kicked off from the front premises of the iconic Ravindra Bhavan. It traversed several major thoroughfares of Agartala, creating widespread public visibility before culminating at the Umakanta Academy school ground. The rally witnessed the active participations of top state leadership, administrative heads and institutional representatives. Key dignitaries leading the march included Tinku Roy, Minister for Social Welfare and Social Education, Bishwajit Sil, Acting Chairperson of West Tripura District, Dr. Vishal Kumar, District Magistrate of West Tripura, Jharna Debarma, Chairperson of the State Commission for Women, and Jayanti Debarma, Chairperson of the State Commission for Protection of Child Rights. की जो समस्या है वो हमारे प्रदेश की एक सबसे बड़ी समस्या होकर उभर रही है, खासकर जो हमारे यंगस्टर्स हैं और हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इससे काफ़ी पीड़ित है। सरकार इसको लेके बहुत गंभीर है और सभी पहलुओं पे काम किया जा रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, माने कि बच्चों और आम जनता में इसका अवेयरनेस कि ये शरीर को और जो समाज की व्यवस्था उसको कितना खराब करती है, और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट का भी काम पुलिस और एजेंसियों के थ्रू किया जा रहा है। लेकिन अभी भी देखा गया है कि हमारे इन प्रयासों के बावजूद भी ये जो इसकी जो बढ़त है ये काफी ज्यादा हो रही है, इसीलिए और इसको इंटेंसिफाई करने की जरूरत है और कम्युनिटी के साथ मिल के काम करने की जरूरत है। इसी व्यवस्था को कायम करने के लिए हमने आज इस रैली का आयोजन किया है। इस सप्ताह के अंदर जो नशा मुक्त सप्ताह पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से आम जनता से अपील करूंगा कि वो किसी भी नशे में ना पड़े, और साथ ही साथ अगर कोई नशा करता है या करवाता है तो उसको भी सख्त से सख्त उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए,
क्योंकि समाज ही इस नशे को दूर कर सकता है। बिना समाज की सहायता के सिर्फ प्रशासन की तरफ से इस नशे पे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपके माध्यम से सभी को निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन में सरकार के साथ मिलकर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें और हम एक नशा मुक्त समाज बनाने में हम अचीव कर सकें। Addressing the gathering, Social Welfare Minister Tinku Roy outlined the core objective behind a massive initiative. দেখুন, সরকার তো প্রয়াস করছে এবং প্রশাসন সেভাবে কাজ করছে যে নেশা কি করে কম করা যায়, কিন্তু র্যালির মাধ্যমে আমরা অ্যাওয়ারনেস করতে চাই নতুন প্রজন্মের কাছে, ছাত্রছাত্রীদের কাছে, যেন নেশায় আসক্ত না হয়, নেশার সঙ্গে যেন যুক্ত না হয়। দেখুন, নেশা মুক্ত এই অভিযানটা এরকম একটা বিষয় আমি অনেকবার অনেক প্রোগ্রামই বলেছি যে নেশামুক্ত বললেই নেশামুক্ত করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটা মানুষকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে আমি নেশা করব না। যখনই এই কথাটা আসবে যে আমি নেশা করব না, তখনই নেশা মুক্ত হওয়া সম্ভব। আমি নেশা করব, আমার সংগঠন, আমার অর্গানাইজেশনে যারা আছে সকলেই নেশা করবে আর আমি নেশামুক্ত স্লোগান দেব, তাহলে সম্ভব নয়। প্রত্যেকটা মানুষকে সচেতন হতে হবে, প্রত্যেকটা পরিবার, প্রত্যেকটা গার্জিয়ান, আমরা অভিভাবক যারা আছি সকলে মিলে প্রয়াস করতে হবে। শুধু পুলিশ প্রশাসন বা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর বা হেলথ দপ্তর তাদের প্রয়াসে নেশা বন্ধ হবে আমি সেটা মনে করি না। বর্তমান সরকার নেশা মুক্ত নিয়ে অনেকগুলো কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। একদিকে যেমন আমরা দেখেছি যে আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়ে উঠছে, যেগুলো অবৈধ বা অনৈতিকভাবে সেগুলো পরিচালনা হচ্ছে। সেটা আমি আপনার মিডিয়ার সামনে আজকে বলতে কোনো দ্বিধাবোধ নেই। এগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য গভর্নমেন্ট ইতিমধ্যে আপনারা জানেন বিশ্রামগঞ্জে প্রায় 100 বেডের প্রায় 120 কোটি টাকার একটা নেশামুক্ত হসপিটাল স্থাপন করছে এবং আমাদের প্রত্যেকটা জেলাতেও 50 বেডের একটা হসপিটাল স্থাপন করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে আমরা নেশামুক্ত কেন্দ্র বললে আমাদের নরসিংগড়ে যে মেন্টাল হসপিটাল, সেখানেই চিকিৎসার ব্যবস্থা, সেটাও খুব ছোট আকারে, সেখানে সংখ্যাটা খুব কম ক্যাপাসিটি, যে ধরনের প্রয়োজন সেভাবে আমরা করে উঠতে পারছি না। A massive contingent of students from various schools and colleges across the capital city, along with numerous non-governmental and social welfare organizations, worked through shoulder to shoulder to amplify the anti-drug message. আর এই নেশা ছাড়ানোর জন্য তাকে আমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেব। মাদক মুক্ত ত্রিপুরা জনগণের উদ্দেশ্যে এই মহারেলি নেশামুক্ত রাখবো, কারণ Reported by Naren from Agartala, Chinikhorana. Former Tripura Chief Minister and sitting Lok Sabha MP Biplab Kumar Dev arrived at the Maharaja Bir Bikram Airport in Agartala on Wednesday with his newlywed wife Tribino Rao. This marks the high-profile leader's first visit to his home state following his recent private wedding ceremony in New Delhi. The newlywed couple was accorded a warm ceremonial reception upon stepping onto the tarmac. A host of top state dignitaries were present at the airport to officially welcome them, including Minister Suklachara Nuwate and others. A grand wedding reception is scheduled to take place at a premier Polo Tower hotel in the capital city. The event is slated to host a gathering of political heavyweights, including Tripura Chief Minister Dr. Manik Shah, regional ministers, senior administrative officials, and corporate leaders. Following the airport reception, the convoy departed amidst tight security, with party workers cheering the couple as they headed into Agartala town. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorana.
Senior legislator and former health minister Sudip Roy Burman has expressed deep concern over the state government's decision to restrict government doctors from engaging in private practice, warning of severe long-term repercussions on the state's healthcare infrastructure. Roy Burman cautions that the move could trigger a wave of mass resignations among senior and experienced physicians, leaving the public to bear the brunt of an escalating medical crisis. Speaking on the policy shift, MLA Sudip Roy Burman highlighted that banning or heavily restricting private practices could push many highly qualified government doctors to quit their state services altogether. Far from improving the quality of state-run hospitals, the senior leader asserted that the policy would backfire and ultimately multiply the suffering of ordinary citizens. Roy Burman urged the government to thoroughly review the ground realities and engage with the medical fraternity to find a balanced approach rather than implementing absolute restrictions that could cripple Tripura's healthcare delivery system. যেটা নিয়ে সরকার এই প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করেছেন আমার ধারণা এবং যেটা উল্লেখ করেছেন যে পাবলিকের সার্ভিস আরো বেটারমেন্ট হবে। আমার মনে হয় এই জায়গাটা আমি একটু ভিন্ন মত প্রকাশ করছি। পাবলিকের সুবিধার্থের জন্য যে সমস্যাগুলো মূলত জর্জরিত হাসপাতালগুলো, সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক কালচার, দ্বিতীয় আছে মেশিনপত্র ইকুইপমেন্টস আছে, টেকনিশিয়ান নেই, কিছু যন্ত্রাংশ অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে, সারাইয়ের কোনো উদ্যোগ নেই, যে যার খুশি মতো এখানে চলছে, কোনো লুক আফটার মনিটর করার কোনো বন্দোবস্ত নেই। শুধু প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করে রোগীদের সুবিধার্থে কি হবে? আমি তো এই জায়গায় এত আমি বুঝতে পারছি না যে ডক্টর বাবুদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করলে এটা চিকিৎসা ক্ষেত্রে পেশেন্টদের সুবিধা কি হবে? ডাক্তারবাবুরা 8 ঘন্টার বেশি ডিউটি করেন না, 9 to 5। যেটা করতে হবে আমার মতে 8 আওয়ারলি রোটেশন ডিউটি চালু করতে পারে উইথ এমডি ডক্টরস, ভালো ভালো ডাক্তার বাবুদের দিয়ে হাসপাতাল। 8 ঘন্টার বেশি ফ্যাকাল্টির কোনো কাজ নেই, টিচিং এর কোনো কাজ নেই। স্ট্রিক্টলি মনিটর করা দরকার সরকার যে এই ওয়ার্কিং পিরিয়ডের মধ্যে কেউ যেন কোথাও প্রাইভেট প্র্যাকটিস না করে, নাম্বার 1। বায়োমেট্রিক অ্যাটেন্ডেন্সের বন্দোবস্ত যেন করা হয়, নাম্বার 2। কোনো পেশেন্টকে হাসপাতাল থেকে নিজের প্রাইভেট ক্লিনিকে নিয়ে যেতে না পারে সেটা মনিটরিং করা। এগুলো করলেই তো মোর দেন সাফিসিয়েন্ট। আমার প্রাইভেট প্র্যাকটিস ব্যান করা, এটা আমি বলবো আম জনসাধারণ আর একটা প্যারাশুনি। হাসপাতালগুলোতে যেমন এসএসকেএম, বিভিন্ন বাইরের সরকারি হাসপাতালগুলোতে পে ক্লিনিক আছে, প্রাইভেট ওপিডি আছে। আপনি বিভিন্ন জায়গায় আপনি দেবেন না প্র্যাকটিস করতে, হাসপাতালের দিন, হাসপাতালের ব্যবস্থা করে দিন প্রাইভেট ওপিডি কিংবা পে ক্লিনিকে। যারা এফোর্ড করতে পারবে তারা যেন গিয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কনসাল্ট করতে পারে ইন দি ইভিনিং আওয়ার্স, যখন তারা অফ ডিউটিতে থাকে। হুট করে আপনি বন্ধ করে দিলেন, সরকার বন্ধ করে দিল, মানুষের প্যারাশনি ছাড়া কমবে না। আর ডিউটি আওয়ার্স এর বাইরে হাউ দ্য গভর্নমেন্ট ক্যান স্টপ অর ব্যান? আর কেন শুধু জিবি হাসপাতালে? ওয়াই নট আইজিএম? ওয়াই নট সরকারি মদতে টিএমসি? ওয়াই নট আদার ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালস? আইজিএম থেকে জিবিতে অন ডেপুটেশন যায়, টিএমসি থেকে লেনে জিবি হাসপাতালে যায় 3 মাস, 6 মাসের জন্য, 2 মাসের জন্য। তাহলে যারা 3 মাসের জন্য যাবে জিবিতে গেলে 3 মাসের জন্য প্র্যাকটিস করতে হবে না, তখন পুনরায় আইজিএম আসতে তুমি প্র্যাকটিস করতে পারবে। Reported by Pranav Magatla Chini Khorang.
Former Tripura Chief Minister and MP Biplab Kumar Dev arrived at the Maharaja Bir Bikram Airport on Wednesday morning alongside his newly wedded wife, Tribhuwani Rao. Immediately after receiving a rousing ceremony welcome from party workers and state ministers at the airport, the couple travelled straight to Udaipur. They visited the historic Mata Tripura Sundari temple, where they offered special prayers and sought divine blessings from their married life ahead. The focus now shifts back to the capital city, where a grand wedding reception is scheduled to take place later this evening at the Hotel Polo Towers. The high-profile event is expected to be a star-studded affair, hosting top political dignitaries including Chief Minister Tengku Manik Shah, cabinet ministers, senior administrative officials and prominent social figures from across the state. Reportable Rajiv from Udaipur, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. In a major political and social development, hundreds of activists and supporters from Tripura Student Federation staged a massive sit-in demonstration in the capital city's Circuit House area on Wednesday. Normalcy returned to the Tripura's key transport lifelines on Wednesday after two prominent organizations of surrendered outlets, the Joint Action Rehabilitation Committee and the Joint Action Committee, withdrew their indefinite rail and road blockade following top-level administrative assurances within an hour.
To mark the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, a vibrant, massive awareness rally was organized on the streets of Agartala. The mega event was jointly spearheaded by the West Tripura District Administration and the District Social Education Department to reinforce the state's ongoing battle against narcotics. Former Tripura Chief Minister and sitting Lok Sabha MP Biplab Kumar Dev arrived at the Maharaja Bir Bikram Airport in Agartala on Wednesday with his newlywed wife Tribhuwan Rao. This marks the high-profile leader's first visit to his home state following his recent private wedding ceremony in New Delhi. Senior legislator and former Health Minister Sudeep Roy Burman has expressed deep concern over the state government's decision to restrict government doctors from engaging in private practice, warning of severe long-term repercussions on the state's healthcare infrastructure. Former Tripura Chief Minister and MP Biplab Kumar Dev arrived at the Maharaja Bir Bikram Airport on Wednesday morning alongside his newly wedded wife Tribhuwan Rao. Immediately after receiving a rousing ceremony welcome from party workers and state ministers at the airport, the couple travelled straight to Udaipur. Bringing to you the news of the day. In a historic moment of pride for Tripura, veteran Kokborok literature, linguist and eminent educationist Naresh Chandra Debarma was formally conferred with the prestigious Padma Shri Award by President Draupadi Murmu. The country's fourth highest civilian honor was presented during a civil investiture ceremony held at the Rashtrapati Bhavan. Naresh Chandra देव वर्मा साहित्य एवं शिक्षा। The national recognition honors his monumental lifelong dedication to the preservation, development and promotion of indigenous travel literature and the Kokborok language. Born on October 31, 1944 in Vishramganj, Naresh Chandra Debarma has dedicated more than 50 years to institutionalizing the language of Tripuri people. The octogenarian scholar has authored over 34 books written primarily in Kokborok, bridging crucial gaps in the language, grammar, literature, translation and documented customs. Before immersing himself entirely into full-time language activism, Debarma also served the public administration, eventually retiring as a joint secretary at the Tripura Legislative Assembly Secretariat. This national accolade follows the Tripura Bhushan Award, the state's highest civilian honor, which was bestowed upon him in 2024. Naresh Chandra Dev Verma, Sahitya Evam Shiksha. The achievement triggered widespread celebration across Tripura, with political leaders, literary societies and student bodies hailing it as a landmark validation of the state's indigenous heritage.
Bureau report in Khoran. A massive financial fraud amounting crores of rupees has triggered intense sensation across the Maharanipur, Gamaibari and Brahmacharya areas of Telemara subdivision. The scam came to light when a group of defrauded victims filed a formal written complaint with Telemara BDO Biplov Acharya. The primary accused has been identified as Juma Chaudhary, a master bookkeeper associated with the TRLM. She allegedly operated a widespread fraudulent scheme over a prolonged period with two major components. Upon receiving the written complaint, the matter was immediately escalated to the district administration. Following the explicit directives of the district magistrate, strict legal and administrative proceedings will be executed. Confirmed BDO Biplov Acharya. আমি জাস্ট কিছুক্ষণ আগে আমি একটা কমপ্লেন পেয়েছি যেখানে মোট 12 জন আমাকে একটা কমপ্লেন লেটার দিয়েছে। এখানে বলা হয়েছে শ্রীমতী ঝুমা চৌধুরী, তিনি একজন এমবিপি মাস্টার বুককিপার, উনি কি করেছে মানুষের থেকে টাকা নিয়েছেন, বলেছে যে একটা চড়া সুদ দেবে এবং এখানে টিআরএলএমকে যুক্ত করেছে, যেখানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভিডিওর সই জাল করেছেন উনি, পরে একটা এগ্রিমেন্ট তৈরি করেছেন। তো এটার ভিত্তিতে আমি এই লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর এখন আমি ডিএম স্যারকে আমি জানিয়েছি, আমি পূর্ণাঙ্গ তথ্য আমি স্যারকে দিয়েছি। এখন ফার্দার স্যার ইনস্ট্রাকশন যেভাবে দেবে সেভাবে আমি আপনার বিভিন্ন ইয়েতে যে আপনার সিল বা ভিডিওর সিল এবং সিগনেচার করা হয়েছে, এটা কি আপনি কনফার্ম যে এটা স্ক্যাম করছে? বা হ্যাঁ কনফার্ম, এটা তো আমার সিল না বা আমার সই না, বা বিভিন্ন সময় আরও এক দুজন ভিডিও যারা আমার পূর্ববর্তী ছিলেন তাদেরও সই আমি এখানে দেখেছি, এটা তাদের কারো সই না। সিগনেচার নকল করার অপরাধ তো আপনার নিশ্চয়ই। হ্যাঁ সব বিষয়েই তো আমি স্যারকে অবগত করেছি, ডিএম স্যারকে, তার থেকে যে ইনস্ট্রাকশন আসবে সেভাবে আমি ফলো করব। Bureau report in Khoran. Severe tension erupted in the Agartala court complex on Wednesday as a massive crowd of Kathaltali residents and family members of deceased Samir Das staged an aggressive demonstration demanding punishment for the accused. Hello? বাচ্চারা The commotion began when family members and locals gathered inside the court premises to catch a glimpse of the arrested suspect brought for the production. Citing security protocols and rising tempers, security personnel forcibly evicted the family and protesters from the courtroom buildings.
Reported by Pranav from Agartala, Chinikhurang. The Joint Recruitment Board of Tripura headquarters located at the office land has turned into a center of intense administrative activity following recent landmark judicial orders. The office is currently working at full capacity to execute the directives concerning the revision and compilation of the recruitment list. According to ground reports, regular operations at the JRBT office have been significantly upgraded to ensure time-bound compliance with judicial mandates. Staff and senior officials are working in extended shifts to re-verify evaluation parameters and structural grids for major state recruitment cadres, particularly Group C and Group D posts. JRBT document verification চলছে তো সেটার জন্য আমরা JRBT এই অফিসে এসেছি হঠাৎ করে না হঠাৎ করে না স্যার এটা একটা সুপ্রিম কোর্টের কেস হয়েছিল তো কেসে আবার রায় বেরিয়েছে 430 জনের একটা মানে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন চলছে 430 জন রিক্রুট হবে স্যার Reported by Pranav from Agartala, Chinikhurang. A major tragedy was narrowly averted on Wednesday morning when an Agartala-bound passenger bus lost control and veered off the national highway near the Virendra Nagar market. The incident occurred on Wednesday when the bus travelling from Sabrom towards the capital city suddenly skidded off the road. Upon receiving the information, emergency responders from the Sandri Bazar Fire and Emergency Services Department rushed to the accident site. আজকে 10টা 15 নাগাদ আমাদের বিচ্ছিন্ন মনো পিএস থেকে একটা ফোন আসে একটা বাস অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বিচ্ছিন্ন বাজার ভরাইয়া একটু গেলে তাতে সরকারের পাশে একটা বাস দুর্ঘটনা করে এতে কোনো লোক আহত হয়নি নিয়ে বাসটা পরে আছে দেখছি বাসটা শ্রীনগর থেকে আগরতলা যাচ্ছিল মানে কেউ নেই বাসের মধ্যে ভেসে ছিল ও যেমন কিছু হয়নি আহত হয় Bureau report Chinikhurang. A severe road traffic accident triggered intense tension in the Gokulnagar area on Wednesday morning after a speeding Maruti Suzuki Eco car collided violently with a Pulsar motorcycle. According to eyewitnesses' report, the incident occurred on the main highway stretch near the prominent Rastarmatha Bandhan Bank intersection. The impact of the collision threw the motorcyclist on the asphalt, causing severe injuries and heavily damaging the bike. তো আমি প্রথমে দেখছি কোনো দিকে গাড়ি আছে না কোনো দিকে গাড়ি নাই বাইকও নাই গাড়িও নাই আমি যে সময় ঘুরতে আসি তখন আমি সুন্দর মতো গাড়িটা ঘুরাইছি ঘোরানোর পরে আমি রাস্তার প্রায় 100 থেকে আমি আশেপাশে এদিকে আয়া পড়ছি তাই নিয়ে তো যদি যাই তাহলে এদিক দিয়ে যাইতে পারতো তাই নিয়ে গেছে না আয়া ডাইরেক্ট আমার সামনে দিয়ে আয়া আমার মাঝখানে লাগাই দিচ্ছে বাইকটা আয়া Bureau report Chinikhurang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhurang. Ria